TKP, kemudian mengambil keterangan dan melakukan klarifikasi dalam tahap pendalaman, menunjukkan barang bukti dan lain-lain. Ya, jadi mohon waktu. Tim masih bekerja. Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources, so the partnership between Europe and Indonesia, Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving I would say strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Madam. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like
pemeriksaan patologi. once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources. So the partnership between Europe and Indonesia, Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But
I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources. So the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically
is a free trade agreement. Dijelaskan We have adik-adik istri korban achieved pertama kali menghubungi penjaga many, kos pada many, 7 Juli 2025. agreements basically Sekira that pukul we 22 will lebih 40 accommodate waktu each Indonesia other's Barat. Namun saat itu economic nomor ponsel interests, penjaga kos and we tidak find them aktif. basically Tak berselang lama, mutually istri korban menghubungi symbiotic. dengan pesan kedua Europe yang dikirimkan is a istri leader in Arya ke penjaga kos science, pada pukul technology, 00 lebih 48 finance. We Kemudian have istri korban critical mengirim pesan resources. ketiga ke nomor kontak baru So penjaga kos pada the Selasa 8 partnership Juli between pagi, Europe sekira and pukul Indonesia, 5:27 Indonesia WIB. also being a Jadi large setelah part of Arya ASEAN, dinyatakan meninggal dunia, I think this will mulai be terungkap very, very, CCTV yang menyorot gerak-gerik penjaga very, kos very yang important mondar-mandir contribution pada Senin sekira pukul to 00 economic lebih 30 WIB. and Lalu penjaga kos juga sempat geopolitical terlihat pada stability Selasa pagi sekira in the pukul world. 5 lebih We 2 consider waktu Indonesia Europe Barat. to be Bahkan pada very Selasa important sekira for pukul us. 7 lebih 31 That's why WIB, we would tampak like to dalam see CCTV more penjaga European kos bersama presence pria and more berkacamata. European participation Pada momen itu penjaga in kos tengah berusaha our membuka economy. pintu kamar Arya And, yang terkunci dari dalam. I'm very happy to see Tindakan our penjaga kos dilakukan our untuk respective memastikan kondisi ministers Arya and setelah commissioners sempat dibunuh achieving istri korban. I would Hampir say sepekan strategic kasus ini breakthroughs, berlalu, tewasnya so that Arya basically we masih have menjadi no misteri karena item penyebabnya of belum diketahui. disagreement between langsung EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, penanganan kasus ini akan please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very, very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many, many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources,
So the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving I would say strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically, that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources, so the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see
more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very, very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many, many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, yang dikirimkan istri Madam Arya ke President penjaga Ursula kos von der Leyen, 00 lebih 48 President of the European Commission, Kemudian istri korban distinguished mengirim pesan delegates, ketiga ladies and ke nomor gentlemen. kontak baru penjaga First of kos pada all, Selasa it's a 8 great Juni honor pagi, for me to be sekitar here, pukul 5:20 to be received Kini by setelah the Arya European dinyatakan Commission, meninggal dunia, and I would terungkap like CCTV yang once menyorot again to gerak-gerik apologize penjaga kos yang for mondar-mandir pada Senin visiting sekitar you pukul on a Sunday. 00:30 I know WIB. this is Lalu penjaga kos juga very sempat terlihat out of pada the Selasa ordinary. pagi So this is a sekitar really pukul 5:02 great waktu Indonesia Barat. Bahkan pada honor Selasa that you sekitar give me, pukul and 7 also lebih 30 WIB tampak dalam CCTV a great penjaga sacrifice. kos bersama pria But berkacamata. I Pada think momen this itu, also penjaga shows kos the tengah importance berusaha that we membuka attach pintu kamar to the Arya relationship yang between terkunci Indonesia dari and the dalam. European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources. So the partnership between Europe and Indonesia, Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. And I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right?
that's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. I think in this era of instability or confusion, I think we are setting a right example. Yeah. Once again, please be assured that we in Southeast Asia, especially Indonesia, we really consider Europe to be very, very important in providing global stability. Europe is still, in our opinion, a leader in many, many aspects of modern life. We still look towards Europe. Maybe not many of us would like to admit it openly, but I am here, I admit openly, we would like to see a stronger Europe, and we want to work with Europe. So I think basically that is what I would like to say, and I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Thank you very much, Your Excellency. This is a happy day for me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Madam, Your Excellency, Madam President Ursula von der Leyen, President of the European Commission, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, it's a great honor for me to be here, to be received by the European Commission, and I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary, so this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Very important contribution selalu Menteri Luar Negeri. Economic and geopolitical stability ini, Bapak sekalian, in the world. Kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus, ingin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang.
Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan di domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang raksasa terus dalam negeri, tapi yang kecil, yang menengah dorong untuk berkembang. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Tidak, kita menjaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval, ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Lalu Menteri Luar Negeri. Geopolitical stability in the world. Ini sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus, ingin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, EU and Indonesia, right? Bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang
di kancah perekonomian global. implement these Mewakili agreements, Indonesia menjadi pelaku we can sign ekonomi global. the implementation Bila hari ini agreements, kita menyaksikan if korporasi-korporasi possible, here in internasional Brussels hadir di negeri again. ini, sudah That gives me saatnya another chance to korporasi visit berasal Brussels. dari Indonesia berperan Thank you di very much. negara-negara Your lain di Excellency, seluruh it's wilayah it's a happy day dunia. for me. Thank you very much. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan domestik? Yang Your kecil Excellency, dibesarkan, yang menengah Madam dibesarkan. President Ursula Di mana? von der Di Leyen, dalam market President domestik. of the European Sehingga Commission, ke depan tidak distinguished kemudian kita delegates, ladies and menyaksikan yang gentlemen. raksasa terus dalam negeri, First of all, tapi yang kecil, it's a great honor yang for menengah me to dorong be untuk here, berkembang. Yang to be berikutnya soal received demokrasi kita, PR kita by the menjaga European demokrasi Commission, kita tetap and berfungsi I would dengan like baik. Ancaman pada once again to demokrasi ada di seluruh apologize dunia. Hari ini kita for menyaksikan banyak tempat di dunia visiting you on a mengalami Sunday. kemunduran dalam I praktek know demokrasi. this is a Akankah kita very biarkan out bila of the Indonesia ordinary. mengalami So this is kemunduran a really demokrasi? great Akankah kita biarkan? Tidak, kita honor menjaga that you sama-sama. give me and also, Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun great, sebagai sacrifice. rencana But, negara sesuai dengan I think this also aspirasi shows rakyat. the importance Itulah that we sebabnya mengapa attach demokrasi menjadi to the penting. relationship Dan between demokrasi ini Indonesia and the European Union. memberikan interval. I would Bila like to terjadi say that kekeliruan dalam pengambilan keputusan, today, maka kekeliruan itu ada interval. we have Ada waktunya, masa achieved a jabatan. breakthrough. Setelah itu After selesai. 10 Tanpa years demokrasi of tidak ada masa negotiations, jabatan. Kalau we meleset, have, maka dia akan meleset dalam durasi yang concluded amat agreements panjang. Itu membuat to have a setiap bangsa mengambil keputusan comprehensive apapun, dia economic tahu partnership ini untuk agreement, periode which sekian. Bila ternyata basically, tidak tepat, besoknya bisa is a lakukan free trade perubahan. agreement. Itu sebabnya We have, gagasan perubahan achieved, jangan pernah hilang. many, Gagasan perubahan harus terus agreements dijaga. basically that we Dan kita terus will meyakinkan kepada rakyat accommodate Indonesia each other's bahwa perubahan untuk economic kebaikan interests, itu and we dibutuhkan. find them Selain tugas basically Republik mutually yang ada dalam Undang-Undang Dasar symbiotic. untuk Europe rakyatnya, tapi is a tugas leader in Republik yang ada dalam science, Undang-Undang Dasar technology, untuk dunia. finance. Karena kita hadir We have bukan critical, sekedar untuk resources. penduduk di Nusantara, So, tapi kita hadir the sebagai partnership warga dunia. between Europe and Itu sebabnya Indonesia, kita harus selalu Indonesia muncul also dalam being a pertemuan-pertemuan large part of global. ASEAN, I Bapak think this sekalian, will be very, bertahun-tahun Indonesia very, absen very di pertemuan PBB. important contribution Kepala negara tidak muncul. to economic and Lalu Menteri Luar Negeri. geopolitical stability in the world. We consider Ini, Bapak Europe sekalian, to be very Kalau kita tidak important for aktif us. di dunia internasional, That's why itu seperti we would begini. like to Kita see warga kampung, more ukuran European kampungnya nomor 4 presence and terbesar, more European ukuran rumahnya participation nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi our kalau rapat economy. kampung, kita tidak pernah datang. And Cuman I'm kita very bayar happy iuran to jalan see terus. Bikin rame juga tidak. our respective, Taat di kampung. Cuman begitu ministers rapat and warga, commissioners, achieving, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor I would say 4 strategic terbesar di kampung itu. breakthroughs. Sudah that saatnya basically we have kita no tidak lagi pasif. item Sudah of saatnya kita ambil disagreement posisi between, yang proaktif. EU and Indonesia, Nah, right? That's basically bagaimana the dengan masa conclusion depan that we kita? have today. Indonesia So that I'm very happy. memiliki penduduk yang luar biasa besar. I think in this Dan konsekuensi in this dari era besarnya of, penduduk Indonesia, pasar kita instability menjadi or pasar yang confusion, sangat menarik. I think we are Bagi siapa? Bagi setting siapapun a right, juga. example. Jangan sampai Once again, yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, please, domestik sendiri tidak be tertarik. assured Justru that, kita harus bisa we in Southeast menyiapkan ke Asia, depan especially Indonesia, we really pelaku-pelaku ekonomi yang bisa Europe menjadi tuan rumah di to negeri be sendiri, very, very sekaligus important nantinya bisa menjadi in, tamu providing memesona di negeri orang. global stability. Karena itu peran Indonesia ke Europe depan is bagi still, yang in sudah our opinion, besar, a leader bagi yang raksasa, in didorong untuk many berkiprah di dunia internasional. aspects of Mereka harus bisa modern menjadi life. brand of Indonesia. We still look Mereka harus towards bisa menjadi Europe. wakil Indonesia berkompetisi Maybe tingkat not global. many of us would like to Jangan admit yang it raksasa openly, itu berkumpul but dan I am here, berkompetisi I di dalam admit negeri openly, terus. we would like to see a Berlawan, stronger Europe, bertandingnya and di we want to kandang work with sendiri Europe. terus. So I think Maka basically yang that is what I raksasa would like to say. harus bisa bertanding dan when harus we bisa menang di kancah implement these perekonomian agreements, global. Mewakili Indonesia sign menjadi the pelaku-pelaku implementation ekonomi agreements, global. Bila hari if ini kita possible here in menyaksikan Brussels again. korporasi-korporasi That internasional gives me hadir di another negeri chance ini, to visit sudah Brussels. saatnya korporasi berasal Thank dari you very much, Indonesia Your berperan Excellency. di This is a negara-negara great lain di day for me. seluruh wilayah Thank you very Indonesia, much. dunia. Thank you. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana Your dengan Excellency, domestik? Yang kecil dibesarkan, Madam President yang menengah Ursula von der Leyen, dibesarkan. Di mana? President Di of dalam the European market Commission, domestik.
Sehingga ke distinguished depan delegates, ladies and tidak gentlemen. kemudian kita menyaksikan First yang of all, raksasa terus it's dalam a great negeri, honor for tapi yang me to kecil, be here, yang menengah dorong to untuk be berkembang. received Yang berikutnya by soal the demokrasi European kita, Commission. PR kita menjaga And I would demokrasi like kita tetap berfungsi dengan once again baik. to apologize Ancaman pada demokrasi ada di for seluruh dunia. Hari ini kita visiting you menyaksikan on a banyak tempat Sunday. di dunia mengalami I know kemunduran this is dalam praktek demokrasi. very out of the Akankah ordinary. kita So this is a biarkan bila really Indonesia mengalami kemunduran great, demokrasi? Akankah kita biarkan? honor that you give me, Tidak, and also kita menjaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan great, apa yang sacrifice. disusun But, sebagai rencana negara think this also shows sesuai the dengan importance that we aspirasi attach rakyat. to Itulah the sebabnya mengapa relationship demokrasi between menjadi Indonesia and penting. the European Union. Dan demokrasi ini memberikan I would like interval. to say that Bila terjadi kekeliruan today, dalam pengambilan keputusan, we have, maka kekeliruan itu ada interval. achieved a Ada breakthrough waktunya, masa jabatan. after 10 years Setelah itu of selesai. negotiations. Tanpa demokrasi we tidak ada masa have, jabatan. Kalau meleset, concluded maka dia akan meleset agreements dalam durasi yang amat to have panjang. a Itu membuat setiap comprehensive bangsa economic mengambil partnership keputusan agreement, apapun, which dia tahu ini untuk basically, periode sekian. Bila ternyata tidak is a free tepat, trade besoknya agreement. bisa lakukan We perubahan. have Itu achieved sebabnya gagasan perubahan jangan many, pernah hilang. Gagasan perubahan agreements harus basically terus that we will dijaga. Dan kita accommodate terus each meyakinkan other's, kepada rakyat Indonesia economic bahwa interests, perubahan and we untuk find them kebaikan itu dibutuhkan. basically mutually Selain tugas republik symbiotic. yang ada dalam Undang-Undang Dasar is a untuk leader in rakyatnya, tapi science, tugas republik technology, yang ada dalam Undang-Undang Dasar finance. untuk dunia. We have Karena critical kita hadir resources. bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya Indonesia also being kita a harus large selalu part of muncul ASEAN. dalam I pertemuan-pertemuan think this global. will be very, very, Bapak sekalian, bertahun-tahun very, very Indonesia important absen di contribution pertemuan PBB. to economic Kepala negara tidak muncul. and Lalu geopolitical Menteri Luar stability in the world. We consider Europe to be Ini, Bapak very sekalian, important for us. kalau kita tidak That's aktif why di dunia we would internasional, like to see itu seperti more begini. European Kita warga kampung, presence and ukuran more kampungnya European nomor 4 participation terbesar, ukuran in rumahnya nomor 4 terbesar di our RT itu. economy. Tapi kalau rapat And, kampung, kita tidak pernah datang. I'm very happy to see Cuman kita our bayar iuran jalan terus. our Bikin respective, rame juga tidak taat di ministers and kampung. commissioners, Cuman begitu rapat achieving, warga, kita nggak I datang. would say Padahal ukuran rumah kita strategic nomor breakthroughs. 4 So that terbesar di kampung basically itu. we have no Sudah saatnya item kita of tidak lagi pasif. disagreement Sudah between, saatnya kita ambil posisi EU yang and Indonesia. proaktif. That's basically the conclusion that we have today. Bagaimana dengan So masa depan I'm kita? very happy. Indonesia punya I think in penduduk this- yang luar biasa in this besar, era of dan konsekuensi dari besarnya penduduk instability Indonesia, or pasar confusion, kita I menjadi think pasar we yang are sangat menarik. setting a right Bagi siapa? Bagi example. siapapun juga. Once again, Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia please, justru dunia internasional, be domestik assured sendiri that, tidak tertarik. Justru we in kita Southeast harus Asia, bisa especially Indonesia, we menyiapkan ke depan really consider Europe pelaku-pelaku ekonomi to yang be bisa very, menjadi very tuan rumah important di negeri sendiri, in, sekaligus nantinya bisa providing menjadi tamu global mempesona di negeri orang. Europe is Karena itu still, peran in Indonesia ke our depan opinion, a bagi yang leader sudah besar, in bagi yang raksasa, many didorong untuk aspects berkiprah of di dunia modern internasional. life. Mereka harus bisa We menjadi still look brand of towards Indonesia. Europe. Mereka harus bisa menjadi Maybe wakil not many Indonesia of us would like to berkompetisi admit it tingkat openly, global. Jangan but yang I am raksasa here, I itu admit berkumpul openly, dan we berkompetisi would di like dalam to negeri see a terus. stronger Europe, Berlawan, and we want to bertandingnya work with Europe. di I kandang think sendiri terus. basically that is what I would like to say. Maka yang And I raksasa hope harus bisa when we bertanding dan harus bisa implement menang these agreements, di kancah perekonomian global. we can sign Mewakili the Indonesia implementation agreement, menjadi pelaku-pelaku if ekonomi possible, here global. in Brussels again. Bila hari ini kita That gives menyaksikan me another chance to korporasi-korporasi visit Brussels. internasional hadir di negeri ini, sudah Thank you saatnya very much, korporasi Your berasal dari Excellency. Indonesia It's a happy day berperan for me. di negara-negara Thank you very lain di seluruh wilayah dunia. Jadi yang Your besar Excellency, didorong ke sana. Bagaimana dengan di domestik? Madam Yang kecil President dibesarkan, Ursula von der Leyen, yang menengah President of the dibesarkan. European Commission, Di mana? Di dalam market distinguished domestik. delegates, ladies and Sehingga ke gentlemen. depan First tidak of all, kemudian kita it's a great menyaksikan yang honor for raksasa me terus to be dalam negeri, here, tapi yang kecil, to be received yang menengah dorong untuk by the berkembang. European Yang Commission. berikutnya soal demokrasi And I kita, would like PR kita menjaga once demokrasi again to kita tetap apologize berfungsi dengan baik. for Ancaman pada demokrasi ada di visiting seluruh you dunia. on a Sunday. Hari ini kita menyaksikan I banyak know tempat this di is dunia a mengalami very kemunduran out dalam of the praktek ordinary. demokrasi. So this is a really Akankah kita biarkan bila great, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? honor that you give me, Akankah and kita also biarkan?
Tidak, kita harus jaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Tapi sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Geopolitical stability. Lalu Menteri Luar Negeri. We consider Europe to be very important for us. Ini sekalian. That's why we kalau would kita like tidak to aktif see di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia punya memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi di tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global, mewakili Indonesia menjadi pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan di domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang raksasa terus dalam negeri, tapi yang kecil, yang menengah dorong untuk berkembang. Yang berikutnya soal demokrasi kita. PR kita menjaga demokrasi kita tetap berfungsi dengan baik. Ancaman pada demokrasi ada di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak tempat di dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Tidak, kita harus jaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu
selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Consider Europe to be very important for us. That's why ini, we would like to see kalau kita more tidak aktif European di dunia internasional, and more itu European seperti begini. participation. Kita warga kampung, ukuran kampungnya our nomor 4 economy. terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. I'm very Tapi happy kalau to rapat see kampung, our, kita tidak pernah datang. our respective Cuman kita bayar iuran ministers jalan and terus. commissioners, Bikin rame juga achieving, tidak taat di kampung. I would Cuman say begitu strategic rapat warga, breakthroughs. So kita that nggak datang. basically Padahal we have ukuran rumah kita no nomor item 4 of terbesar di kampung itu. disagreement Sudah between, saatnya kita tidak EU lagi and pasif. Indonesia, right? Sudah saatnya kita That's ambil basically posisi the yang conclusion that we have today. proaktif. So that I'm Nah, very happy. Bagaimana I dengan think masa in depan kita? in this Indonesia era of punya memiliki penduduk yang luar biasa instability besar, or confusion, dan konsekuensi I dari think we besarnya are penduduk Indonesia, setting a right, pasar kita example. menjadi pasar yang Once sangat again, menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. please, Jangan sampai be yang assured tertarik pada that, Indonesia justru dunia we in internasional, Southeast Asia, domestik especially sendiri Indonesia, tidak we tertarik. really Justru kita consider harus bisa Europe menyiapkan ke to be depan very, very important pelaku-pelaku in, ekonomi yang bisa providing menjadi tuan rumah di global negeri sendiri, stability. sekaligus nantinya Europe bisa menjadi is still, tamu in our memesona opinion, di negeri a orang. leader in Karena itu peran Indonesia ke depan many, bagi yang many sudah besar, aspects bagi of yang raksasa, modern life. didorong We still untuk look berkiprah towards di dunia internasional. Europe. Mereka harus bisa Maybe menjadi brand not of many of us Indonesia. would like to admit it Mereka harus openly, bisa menjadi but I wakil am here, Indonesia I admit berkompetisi openly, tingkat we global. would like to see a Jangan yang stronger raksasa Europe, itu berkumpul and dan we berkompetisi want di to dalam work negeri with Europe. terus. So I think Berlawan, basically that is what I would bertandingnya like to say, di and I kandang hope sendiri terus. when we Maka yang raksasa implement these harus agreements, bisa bertanding dan harus can bisa sign menang the di implementation kancah agreement, perekonomian global. if possible here Mewakili in Brussels Indonesia again. menjadi That gives me another pelaku-pelaku chance to ekonomi visit global. Brussels. Bila hari ini kita menyaksikan Thank you very much, korporasi-korporasi Your internasional Excellency. hadir di This is negeri ini, a happy day sudah for me. saatnya Thank you very korporasi much. berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh Excellency, wilayah Indonesia, dunia. Jadi Madam yang besar President didorong ke sana. Ursula von der Bagaimana Leyen, dengan di domestik? Yang President of kecil the European dibesarkan, yang menengah distinguished delegates, dibesarkan. ladies and gentlemen. Di mana? Di dalam market First of all, domestik. it's a great honor Sehingga for ke me depan to be here, tidak kemudian kita menyaksikan yang received raksasa terus dalam negeri, by the tapi European yang kecil, Commission, yang menengah and I would dorong like untuk berkembang. once Yang again to berikutnya soal demokrasi apologize kita. PR kita menjaga for demokrasi kita tetap visiting you berfungsi on dengan a baik. Sunday. Ancaman pada I know demokrasi this ada is di a seluruh dunia. Hari ini kita very menyaksikan out of the banyak ordinary. tempat di So this dunia is a really mengalami kemunduran dalam great, praktek demokrasi. Akankah kita biarkan honor bila that you Indonesia give me mengalami and also, kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? a great Tidak, kita harus sacrifice. jaga sama-sama. But, Dan demokrasi ini penting I think untuk this also memastikan shows the apa importance yang that we disusun attach sebagai to the relationship rencana between negara Indonesia and the European sesuai Union. dengan aspirasi rakyat. I would like Itulah to sebabnya say mengapa that demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi today, ini we memberikan have, interval. achieved a Bila breakthrough. terjadi kekeliruan dalam pengambilan After 10 keputusan, years maka of kekeliruan itu ada negotiations, interval. Ada we waktunya, have, masa jabatan. concluded Setelah itu agreements selesai. Tanpa demokrasi have, tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, comprehensive maka dia akan economic meleset dalam partnership durasi yang agreement, amat panjang. basically, Itu membuat setiap is bangsa a free trade mengambil agreement. keputusan apapun, dia We tahu have, ini untuk periode achieved, sekian. Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu agreements sebabnya basically gagasan that we perubahan will jangan pernah hilang. accommodate each Gagasan other's, perubahan harus economic terus interests, dijaga. and we find them Dan kita terus meyakinkan basically kepada rakyat mutually Indonesia
bahwa symbiotic. perubahan untuk Europe kebaikan itu is a leader dibutuhkan. in Selain tugas science, Republik technology, yang ada dalam Undang-Undang Dasar finance, untuk rakyatnya, we have tapi critical, tugas Republik resources. yang ada dalam Undang-Undang So, Dasar untuk the dunia. partnership Karena between kita hadir Europe and bukan sekedar Indonesia, untuk penduduk Indonesia di also Nusantara, being a tapi large kita part of hadir ASEAN, sebagai warga I think dunia. this will be very, Itu very, sebabnya kita harus selalu muncul very, dalam very pertemuan-pertemuan global. important contribution Bapak Ibu sekalian, to bertahun-tahun and, Indonesia absen di pertemuan PBB. geopolitical stability Kepala negara tidak in the muncul. world. We consider Lalu Europe Menteri to Luar be Negeri. very important for us. That's why we would like to see Ini Bapak sekalian, more European kalau kita presence tidak and aktif more di dunia European internasional, participation itu seperti begini. Kita warga kampung, economy. ukuran kampungnya nomor And, 4 terbesar, ukuran rumahnya I'm nomor 4 very terbesar di happy RT to see itu. our, Tapi kalau rapat kampung our kita tidak pernah datang. respective ministers Cuman and kita bayar commissioners iuran jalan achieving terus.